เ
เ
Ishora kotha bon anjoma Prabhu saha nasai pe e gota dharti rentu ras kate Prabhu ten khatao pe hula sate uni samang re hiju pe badai pe Prabhu gi Ishor kanai mente uni giye bena wakat buna ar uni ren kan gayebun uniren horku ar unia atin tandiren bhidi kugi Ishor aya katha bon parau ket bhor abon ma amen dilain koi tabona हे प्रभु आज तेरे सामने हम इकट्ठे होते हैं और इस नया गिरजा उद्घाटन कार्यक्रम तेरा महिमा होने के लिए तू आशीर्वाद दे। ये विधि प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से आमीन। बाबा आर हपन आर सोनत जीव नुतुंगते नोआ गिरजा और ईश्वरा महिमा होयुग लगिते जी एत कना गुन मनाओ जोहार ते उनिया द्वारार कोते बोलो पे सरावते उनिया बखेर रचा को तेगी गुन मनाओ जोहाराय पे उनिया नुतुम सराव ताय पे एंते प्रभु दोय भगी गया दया दो जाजुक गीताया आर उनिया पतिहर दो पीढ़ी कितान पीढ़ी गी आमेन। गिरजा और बितिरे से गुन बोलो आ Siringku 103 नंबर सिरिंगु 103 नंबर एक गाड़ी कौन तीन गाड़ी हबी एक गाड़ी कौन तीन गाड़ी हबी ए इना जीवी प्रभु सरहाव में आर इन अंतोरे मेरा सनमा दो उनिया जो तो को सुलुकते चला पे बाबा ओपन आसनो जीव ईश्वर जतो धैर्यनी वर्धन आय आर आयुदो जतो को चितन रे नीत कोन जुग मुचत हबी तहेका तहेन मा आमीन।
so an kal dar le ha son ma ha son an ko kom te voi in ni som ni panga than hi sang ni som ni panga a hian hei Jharkhand field ma son na ro pui tak kan hule a voi in ni a hian in Jarwadi pastor biala Baratand Biak inchu honin kan lo pe ta reng mai ani a voi in ni a hian in Kohhran member te le helaya mun thu te an thokrim hle in kan sia a tuna hian in hela hian a in tara ram hun veng lai te mission veng te le leitan southern helai sakna tur hi min pe a ti hian alo thleng ta ni tun voin ni a hian in helaya missionary lo om to te le field secretary te le bial to pastor te kom na hun toy te in kan nei do na ni ole hei tun huna kan Jharkhand field secretary kabula alo omani a voin ni Baratand Biak in hona hei hun min man pui turin voin nei hian ron kal thei hlok maya kan lom hle maya tun huna hianin enge helai biak in a mu dan te kan sak that dan te le kan sak dan te enge helai a mu dan shim hi tuna hian kan han zot lok nge Baratand Biak in hi a kan fil chunga chon Biak in moi berpol ni ka sia a ma lam le anung lam te apon lam le chung lam te po hi a belchena dol hleng ka sia a thok tu te an fak oming ka sia alom om hle me ani vo india hianin enge office lama tangin mi exam nge ron kal theile office om zong garong kala Biak ni hi adam lo na wangina chawla bak chu garong kal ve kani alom om hle me o vo india helai mun mi ron kal pui theya kan lom hle me vo india hianin kan feel secretary hian a hong nge ani kan lomi ole hei vo india kabula hianin Jharkhand field ta Jarwadi pastor bial to pastor allowing ta voin ne hian helai Baratand Biak in kan hon chungchang ati so na tlem kan han zo tanga enge in ma lo lak da le he biak in ding thei tur hian eng ko san nge helai a hian poisa ron tho khongai takin min sil thei nge hei Baratand Biak in adin theina turatan hian hei SMB kaltlanga project list kan handil thina khan ram hun veng lai hian nuai ni miron pe a chu ahmun ram leina tan hian kan manga ti chuan mission veng atang hian nuai ni singa kan dong boka ti chuan leitan south Kohhran atangin nuai ni kan dong boka chu tiang chuan he Biak in hi kan pum ani alom om hle me ani chuan avaya he Biak in kan insen so zong za chu engza vel nge ni ang tuna hian donation kan don shim hi chu soyang khan Biak in sakna tan hian nuai li singa ania amai ro chu hemi pi alama hian Kohhran sum hi sing ruk sing sari chuang zet hi kan mang ani achi kha kan soi mei theilowa chu diang chuan tin kan member te po hian an tha le zungan thona sa atin mi mal angpon an mani sum han seng te po an oma tin hatlang ang te pon thokna sa chu wan chon tu na hian a sum ang hi chuan nuai nga singli atanga singa ang vel kan seng ani arau pui hle me heti khop phianin Biak in kan nei tha ani a hei wal phuti te an bel thap me alang ngoi hle me alom kan ti le ani vo in ne han Jarwadi bial po hi in long nge ka ringa enge vo in ne han lom thu soi du na te in em Kohhran member ate missionary ate lom thu soi na tur tam ta ka oma he Biak in hi kan saktran na hi arei to a kan lu na po arei to a amai ro chu a hon na hun hi kan mang harani achan tam taka oma chu kan soi vek seng lo nga voina chuan he Biak in asak tran tira pi hlu te I a hun lai ha chun nula hlu te I ni ti chuan kan field worker kan cross sipai kan han ti aram mi kha kistua boka anni panhi hi an thokna sa ema anni chunga hen lom thu ka soya ten chumi pi alama chuan anni an hnuai hian tuna hian tlangwal than oma boka ani po hian enge mo chen hi azut mam le arong hnoi te le a chevel han ti fa yang chi te tiang chuan kan missionary ten thokna sa ema an chunga lom thu kan soi du'a tin chumi pi alama chuan kan thok tu te mei ba ka ni china kan han soi ang khan kan member te an phur emani hemi Biak in ram kan zon tir atang le kan sak chho zong a hian
min nor kal tu hi member te zo kan ni biak in an ot ngoya biak in ot ngoya bultran kan ni awang hian an mani pon in sen sawan huama an tha le zung po an seng na sa a chu he biak in kan saka hian a hlo tlin na pakhat anin ka ria kan member te chunga po hian lom thu ka soya a top bera chuan lom thu soina top bera chuan he biak in adin theina turata na hun le tha te sum le pa min petu pathian chunga lom thu kan soi tak meu ani alom ome kan lom hle me I hun lu tak min lon pe a kan lom hle ani kan lom me ole hei tun huna moya helai baratan Kohhran lo en kol tu vo India hianin tura chuanin parkour biala an omto a parkour station an omto a la hle me ya dum ka changpon kilometer za vel ani a hela hi somthum le ti ani a za somthum vela an chung ko in vo in ni hun mang tur hian an ron kala kan lom hle me ya an hun te min pe thei hi kan lom boka vo in ni a hian ama biak na hi kan han nei lokanga hei pumoi helai huna hian engti kuma tagin ngei lo oma engti thleng ngei lo om ti hi min sil thei ngem Baratana hianin sang hi som pare da ka chana sani som hi pakhat thleng kumli ani le helai biak in hi enge I lain a hmun kan lei man nge a sak ri ruang te Kohhran ho ten in soi ho na a om to em sak kan tuma amai ro chu aram hi kan lei man lo hetlai ram lo hi hei kan sak hetlai mau mun a hian sak kan tuma amai ro chu a kom to lo nu khanin ram thinom te nena boi the oma wang khanin an in son le tani ani tak chu vo India helai hmun in local thei hi kan lom hle me min ngai poimo sakhi kan lom boka I chohlui an buat sein ka ria a lim tak le por takin enge vo India hianin ei turin tu sakna ka hlana cheu o kan lom me chatar kan engin ole hei vo India hianin tura chuanin pi ani ta a ma chuan helai an saklai chuan nula ani ati lal ming hlui vo India hian hei helai baratan biak in lo sual chuak tu ti meila thei tup tha le jung senga hemidin thei tura a tha le jung seng tu vo India hian hei aron kal thei hlok meya goda distriction atangin ani sang ni som ni pani le sang ni som ni pathum kha helai hmuna hian an posa an pos sungin om sungin hei bia in thatak mai kan din thei pha alom om hle mai vo India hian biak na kan nei don ni enge lute goda atang hianin kilometer ingzavel nge niang hedilai he kilometer somsari ningkasha google khajan ani chu ani le he biak in hi din thei tur hianin engtin nge ma in lo la ka aram in le ma sa nge engtin nge khoi trei nge aram le na te hi in hmuwa asak na te hi engtin nge chuan in sakdan te khami atlang pui ang khami lo sil thuak te che ram leina hi ram hun veng lai Kohhranin cheng loi ni minon pe a chumi mang chuan ram leitur kha kan han zunga Kohhran 10 project ka kan nei atong chai na nen thei to bin tin kanung bol puite pastor 10 ma min la puina se mema pathian in hetlai ram hi kan ta na lo dan yang ol sam angreng tak si khir khan tak si in hetlai ram hi kan lei theya chuanin asak na hi mission veng hawin cheng noi ni singa miron pek mangin kan sa chuanin sorta missionary te ron kalin selling Kohhranin aron tira selling Kohhran chang sinot lamin anlom man tumte min tum saka tin selling Kohhran hianin khakhat lom man min tum sak boka chutiang chuanin member te le khotlang member ni kher lo hetlai huna ring lo te haute po thei tu bin hemi kan biakin din tur hianin pathianin namin thos sakan thinlunga thei tu bin na anron thoka anron natlanga mi siri rwal te po khotlang pa haute aron natlanga ti khan lo po be se lawin chom ngai chain ti khan mirom puya pathian na tholang na se me machu ban cham pathian na tho leo lewin he biakin hi alodinga pathian in helai ram ti eng hi adu taksit zeda chumiatan chuanin biakin hi ani mindin sakani tingkan to pange ole alom ome ani le helaya hianin I om lain Kohhran member engzange
cậu sản member hi an thắt nem ang nga in po thắt nem ani vo in nia ka in hun hlut tak senga helai biak in hon na mun tura in local the hi kan lom hle meya ei naw pom chungin na ron kala naw sen buchi pom chungin alom om tak zet ani kan lomi ole hei tun huna helai enkol tu missionary tlangwal HK walal than oma kom na hun toy te kan han neyanga enge vo in nia biak in hon hi an in bua se dante le eng tin nge biak in an lo sak chho dante heti ang song song hi tu na hianin azon hun kan manglok don ni chuan ka usan member zate baratana hian member engzan nge an ni ti te kan zo don ni ei vo in nia biak in hon thei turin kan lo pe tarek meya vo in nia hianin kausan haute an phurem ye kausan hau in phur khop mai rin ai takin hei man lo soi to ang khan I kan ma missionary ya pi lu te I lo thora yan zar ka han zo chho chuni mi tian mor bok tua ka tang ngot te lo mom ka tia tin member te impact na hi athuk em an nei engma hian ui lo ni abik takin hei kan chairman puda zu te chung kwa an mani santhal ho ni in mi te phi chuan an nei ang a tha emo an nei chun ang te hi hian biakin tan hian an ron donate ve thina ei te hi ei kausan hoin kan hlok puya kan tan ang tangkai em ani ti ha kan soi ma saduwa ole tuna hian ani le he baratana loi sung sung hi kausan hi member engzang nge ni le tuna hian zia ka da takhi kan nei lawa amai ro chu kausan member hi somruk borvel kanin sian nung ber ka chu somruk borvel ni in tuna hian kanin ngai ni ani le enge rong noi te hi I hlofa angin nge in ti I natlang angin in ti mi rong noi tak hi kong khar le tuk ver hi ni khat hlofa mi pahni kan chora abak zong hi chu natlang le man in kan thok chu ni ani le hei fo india hianin kan lo hong ta alom hle me fo india hianin mun hla tak tak atang ten an ron kal khom ani vo in hian ruai te in buat sai ni ten kan sia enge in lo buat saim ruai te hi mun hla tak tak atang rong kal tur te hi tan hian in buat saim eng sa nge in buat sai le ye tlem berami za somli za somnga eivel ai buat saya amero chu chu tiang em chu kan ting lo dau ni na langa kanin buat sai na rin ai takin na thakop me a hei isa sang kan buat sai ve tin thok tu te le member rong kal zong te puar taka an ho ka kan du chu wang chuan kan thei top kan lo chuan ni ti ha kan sai ni se ole alom me ani le atom nan hei vo india ni som ni panga thani sang ni som ni panga baratan biak in chu honin kan lo pe tareng maya vo india hian ko shan member te le vo india local te zong he na hian enge lom thu soidu na te inem chu lai te chu kan zot lokang chenga I soidu ni chuanin lom thu soi na te min han nei sakla ye hei thok tu abik takin thok tu te man lo chungin an hu tak sengin hetlai huna baratan biakin hon minon hu puya turai nongkal te alomom kan tia kai ni tan chuan lomom na sak takani to tin cho lui kan buat sai da mi han kil pui don ni te pon kan sia mi za chunga lom thu kan soi han ni se pathian zara kan tuang zel tura po kan ngaya tin arongkal zong te baratan kausan hingin lom thu kan soye kan lome ole hei vo india baratan biak in chu to takin kan hong theita kan lom hle me tu na hian athenin chuan athenin kan la ei lo ani kan lom tak zeta vo india local song te thale zung seng te vo india hian atharin lom thu kan sei tak me wani khati zong kha vo india kan biak in hon program kan man thei te chu ni kan lome